Assalomu alaykum. Yigitlar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Yigitlar, detskiy tarifda ishlaydiganlar bormi? Detskiy tarifda qanday u yosh bolani kresloga o'tkazib remont taqib qo'yish водительda обязанностьmi shunday? Qanday bo'lyapti o'zi? Ya bunday yordam so'rasa, yordam berish bilaman, u qanday почтовический remont hamma tushunmaydi remont qanday taqilishini, ular taqib qo'yish, yordam berishdan. Bu atak прямой обязанmi водитель tushib baland remonga taqib qo'yaymi, kresloga mindirib qo'yaymi deyish. Детский tarifte men işleyemezdim. Kaşa pişirip alasın. Kaşa pişirip bitta termosqa ıssiq kipitokdan quyup alasın dağı. Akında butulka satып alasın aptekadan детский. Oşoga kaşаны quyup salып alasın maşinaga. Bagı детский balası ыйлаганда oşo termostagı ıssiq suga salıp turup ısıtıp turup içiresin. Esli al bolboso magazinde var детский печеньелер бар го, ошондон аласың дагы. Ошо кипитокко мындай тийгизсең жумшайт. Оозуңа салып, оозуңан чайнап туруп, тигин оозуна салып коесуң. Ошондой.